Bütün Tursunbay деген жигитибиz, Çoğalay'dan talapkeribiz. Атайын ушул siz менен чогуу жүрсөm, сиздин жыйындарыңыздарды алып барсам, сиздерден сөзүңүздөрдү уксам, мен шакирт болсом, кийин ушул тапталган аттай кылып тарбиялап чыксаңыздар деп жакшы үмүт менен жүрөт. 93кө чыккан таятасы бар экен. Таятасы жетелеп келип мага тапшырып кетти. Рахмат. Урматтуу Баткен обласынын бүтүн Кыргызстан партиянын колдоочулары, бүгүн биздин Кыргызстанда бүтүн Кыргызстан партия алгачкы ушул 2020 жылкы жогорку кеңешке мына шайлоого биринчи жолугушуну ушул жерден баштап отурат. Çoğalay rayonundan биздин талапкерибиз бар. Geçe Bişkek'teki sotto görüp attığınızları tüz efirde. Tanıp kaldınızlar mı? Tursunbek, buna gördün mü? Adamdı, ayrı bir adamdı, ayrıca jigitti. Uşunday oğur kırdalda kanday kadam taştağanı uşul yerge dağındık, yerge belgili olup koydu. Buna uşul Tursunbay degen jigit. Bir Tursunbay sotqa verdi, ikinci Tursunbay kıyqırıp durdu şaşırdı. Sankılımдар canın verip babalar saktap gelgen aykül Kırgız elden biz. Berekesin tögüp durgan acayip bakıvattu asıl kımbat yerden biz. Berekesin tögüp durgan acayip bakıvattu asıl kımbat yerden biz. Bekem karmak urpağın atalardı saktap gelgen orasın. Ardaktalıp törümüzde tul bolup aksakaldar bata berip kubansın. Ardaktalıp törümüzde tul bolup aksakaldar bata berip kubansın.